lakini pia ni ishara ya namna ambavyo tumekuwa wastahimilivu sisi kama bara. Na Dr. Samia Suluhu Hassan anaongelea swala la Ebola, ninamshukuru sana kwa namna ambavyo ameliongelea hili, na kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba hii inaonyesha namna gani sisi kama bara ni wastahimilivu, na ningependa pia kuchukua fursa hii kueleza ndugu zetu wa Tanzania ya kwamba ndio tumekuwa na jangwa la Ebola kwenye nchi yetu, lakini tumeweza kulidhibiti, na niweze kuambia kwamba msiogope kinachotokea kwenye nchi yetu. Tunajua kinachotokea, na pia tuna uzoefu wa namna gani ya kudhibiti na namna gani ya kuweza kuwa na mwitikio wa majanga kama Ebola, na kwa sasa kwa kweli tuko vizuri. Na pia ningependa kuongelea Yes, nagusuhuje kandi nguhaye ikaze nanone nshuti mukunze wakadasoka ku makuru n'inkuru zihariye tudahwema kukugezaho uko bwije no kubukeye hano ku muyoboro w'amakuru agezweho n'inkuru zizewe utasanga handi. Mu masaha make ashize nibwo twabagejejeho amakuru y'uruzinduko rwa President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo muri Tanzania. Uru ruzinduko rero rwa Tshisekedi n'uruzinduko rwari rutegerejwe na benshi. Twaberetse uko yakiriwe n'ibindi byinshi bitandukanye mu ruzinduko rwe. Icyo rwari rugamije twabibabwiye, cyane cyane icyo rwari rugamije n'ubundi no gushaka amaboko yakongera kumufasha mu bigendanye n'intambara ahanganyemo n'umutwe wa AFC M23. Ikindi kandi cy'ingenzi cyane n'ubundi muri ruzinduko rwa Tshisekedi Tshilombo nuko ari uruzinduko ruje rukurikira urwo yagiriye muri Gabon, Congo Brazzaville, Afrika y'Epfo ndetse n'ahandi hatandukanye. Impamvu rero yizi nzinduko za hato na hato ari gukorera mu bihugu bitandukanye by'inshuti na Congo Kinshasa no gushaka amaboko yamufasha muri intambara ya Congo Kinshasa, ndetse no gushaka ubufasha bw'ibihugu nk'ubwo yari afite mu mwaka 2024 no mu ntangiriro za 2025 ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma, ariko ubwo bufasha ntibugire icyo butanga kuko n'ubundi izo ngabo za SADC zari ziri muri Congo zari indorerezi, ntabwo zari zaje mu rugamba. Rero kuri ubwo barifuza ko izi ngabo zagaruka zije noneho mu rugamba rweruye n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Rero ibi bihugu birabyemera, ndetse na Tanzania ku kigendanye no kuba ibyemerera byemera, kuko ikimenyetso cya mbere kibigaragaza no kuba Samia Suluhu Hassan yemeye kugirana ibiganiro na Tshisekedi ndetse akaba yemeye kumwakira. Reka rero turebera hamwe imyanzuro y'iyi nama yahuje Samia Suluhu Hassan na Felix Tshisekedi. Ni inama yabereye i Zanzibar, yafatiwemo imyanzuro itandukanye, ndetse inama yanasinyiwemo amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ikaze rero cyane, reka tubirebera hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye ukwiye kumenya. Inama n'ubundi yahuje Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yabereye i Zanzibar, yibanze ku kwagura ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane mu bukungu, ubucuruzi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuhinzi ndetse n'umutekano w'akarere. Icy'ingenzi rero kandi gikomeye cyane kiri muri aya masezerano cyangwa se muri ibi biganiro ni ikigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko kuri ubu ngubu Tanzania yahawe rugari mu bigendanye no kugira uruhare mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Rero ingingo ya mbere yashyizwe muri aya masezerano ni ingingo yerekeye ubukungu n'ubucuruzi. Abakuru b'ibihugu byombi bumvikanye ku gukomeza guteza imbere ubucuruzi hagati ya Tanzania na Kongo no koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa. By'umwihariko bagarutse ku muhora wo hagati cyangwa se Central Corridor uhuza ibihugu byo mu karere n'icyambu cya Dar es Salaam. Bemeje ko hakwiye n'ubundi gukurwaho inzitizi z'ubucuruzi n'izindi mbogamizi zituma ibicuruzwa bitagenda neza hagati ya Tanzania na Kongo. Ibi rero byafasha Kongo gukomeza gukoresha icyambu cya Dar es Salaam mu kugeza ibicuruzwa byayo ku masoko no mu kuzana ibicuruzwa bitandukanye mu gihugu. Ingingo ya kabiri rero iri muri aya masezerano ndetse n'ubufatanye
ni ingingo yerekeye amabuye y'agaciro. Ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibihugu byombi byagaragaje ko bishaka kurushaho gukorana, byemeranyijwe guteza imbere ihanahana ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga, gukora ubushakashatsi ku mabuye y'agaciro ndetse no guteza imbere uburyo bwo gutunganya amabuye y'agaciro mbere yo kuyohereza ku isoko kugira ngo ibihugu byombi bibone inyungu nyinshi muri uwo mutungo. Icya gatatu ni ubuhinzi, ubworozi n'uburobyi. Tanzania yashishikarije Kongo kongera ubucuruzi mu byerekeye ibiribwa n'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Tanzania ifite umusaruro mwinshi cyane w'ibikomoka ku buhinzi, ubworozi n'uburobyi, bityo rero ubufatanye bw'ibihugu byombi bukaba bushobora gufasha kongera ibicuruzwa byinjira muri Kongo no guteza imbere isoko rihuza abaturage b'ibihugu byombi. So rero icy'ingenzi nanone kurusha ibindi byose kiri ku mwanya wa 4 muri ibi biganiro abakuru b'ibihugu byombi baganiriyeho ndetse banasinyana amasezerano mashya yerekeye kuri iyo ngingo ni ikigendanye n'umutekano w'akarere. Umutekano nawo wari mu ngingo z'ingenzi zaganiriweho ndetse zafatiweho ibyemezo bikomeye cyane. Rero ni imwe mu ngingo z'ingenzi zatumye Tshisekedi Tshilombo agirira uruzinduko muri Tanzania. Abakuru b'ibihugu byombi n'ubundi bashimangiye ko amahoro n'umutekano ari ishingiro ry'iterambere ry'ubukungu. Perezida Samia Suluhu Hassan yashimiye Perezida Felix Tshisekedi ku mbaraga akomeje gushyira mu gushaka ibisubizo by'amahoro ku bibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Ibihugu byombi rero byagaragaje ko bikwiye gukomeza gukorana mu gushaka amahoro arambye no gukoresha inzira za diplomasi mu gukemura amakimbirane mu karere, ndetse baganiriye ku bufatanye bw'ingabo bwabaho mu bigendanye no kurwanya imitwe y'inyeshyamba, cyane cyane M23 niwo n'ubundi wibandwaho, nubwo bavuze ngo imitwe y'inyeshyamba ariko ahangaba bashatse kuvuga ngo umutwe wa AFC M23. Rero ubufatanye bw'ibihugu byombi mu bigendanye n'imbaraga za gisirikare ni kimwe mu bintu mu by'ukuri bizakomeza kugarukwaho cyane. Gusa ariko igihari nuko Tanzania yemeye gutanga amaboko yayo n'umusanzu wayo mu kugarurira amahoro burasirazuba bwa Kongo Kinshasa mu bigendanye no kurwanya inyeshyamba zibangamiye umutekano. Ubufatanye rero buzongera bubeho ku nshuro ya 2. Icya gatanu rero ari nacyo cya nyuma ni ikigendanye n'ubufatanye mu karere. Inama kandi yashimangiye ko Tanzania na Kongo bikwiye gukomeza gukorana mu rwego rw'imiryango y'akarere, cyane cyane mu bikorwa bigamije kubungabunga amahoro n'umutekano. Muri rusange imyanzuro y'iyi nama yagaragaje ko Tanzania na Kongo bishaka kurushaho gukomeza umubano w'ibihugu byombi, aho ubufatanye butagarukira gusa ku bukungu n'ubucuruzi ahubwo ubugera no ku mutekano, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuhinzi, ubwikorezi n'ubufatanye bwa diplomasi. So rero nk'uko mu by'ukuri ubibona cyangwa se nk'uko ubyumva muri iyi myanzuro y'iyi nama, ikigaragara ndetse n'icyo abasesenguzi bagaragaza nuko Tanzania yashyize imbere cyane inyungu zayo mu bukungu, ari nacyo rero gikomeje gutuma benshi bashimangira ko Tanzania ifite inyungu nyinshi ndetse ifite impamvu igihumbi ziri butume itangira guha ubufasha bw'ingabo leta ya Kongo Kinshasa mu kurwanya abarwanyi b'umutwe wa M23. Kinshasa yo icyo igaragaza cyane cyane nicyo yagiye yemerera ibihugu byifuza kuyifasha nuko bizabona inyungu binyuze ku mabuye y'agaciro Kinshasa yibitseho. Mu by'ukuri kimwe mu bintu bigaragara cyane nuko Tanzania ishaka gukomeza kungukira mu mubano wayo n'uburasirazuba bwa Kongo. Umuhora wo hagati Central Corridor ni ingenzi cyane kuri Tanzania. Kongo rero ni rimwe mu masoko akomeye cyane akoresha icyambu cya Dar es Salaam mu kugeza ibicuruzwa mu gihugu. Iyo inzitizi rero izo nzitizi rero zituma ibicuruzwa bitwara igihe cyangwa se bikongera amafaranga yo kubitwara, Izo nzitizi rero mu by'ukuri kuri ubu ngubu zari zimaze igihe ziriho zavuyeho. Tanzania ibona inyungu nyinshi binyuze mu bikorwa by'icyambu, gutwara imizigo n'ubucuruzi bujyanye n'urwo ruhererekane rw'ibicuruzwa. Ariko Tanzania nishaka mu by'ukuri kugarukira gusa ku kuba igihugu ibicuruzwa bya Kongo binyuramo. Irashaka none no kwagura isoko ryayo muri Kongo, cyane cyane ku biribwa, ibikomoka ku buhinzi, ubworozi n'uburobyi
muri icyo gihe rero kandi ishaka kugira uruhare runini cyane mu rwego rw'amabuye y'agaciro, atari mu kuyacuruza gusa ahubwo no mu gutunganya ayo mabuye y'agaciro no kongerera agaciro amabuye y'agaciro mbere y'uko agera ku isoko. Ibi bivuze ko Tanzania ishaka ko umubano wayo na Kongo uba umuyoboro w'ubucuruzi winjiza amafaranga menshi aho kuba umuhora w'ubwikorezi gusa. Muri make Tanzania kuri ubu ngubu ibyo yifuza nk'inyungu mu bigendanye n'umubano wayo na Kongo Kinshasa bizagira ikiguzi biyisaba. Icyo kiguzi rero bizayisaba nta kindi no gutanga nayo umusanzu wayo mu bigendanye no gushaka amahoro n'ituze uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa, hamwe mu hantu h'ingenzi cyane Tanzania izagira uruhare mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Tanzania ntabwo yajya gucukura mu bice M23 yafashe, oya, ahubwo icyo izasabwa ni ukubanza gukuraho icyo kibazo gihari cyatuma babangamirwa muri ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nkuko sinzi wenda niba wabyumvise neza, Kisekedi yasezeranyije Tanzania ko bazakorana mu bigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Rero Kinshasa aho isigaranye cyangwa se aho ifite hari amabuye y'agaciro menshi cyane ni mu burasirazuba bwa Kongo, kandi niho ikunze kwemerera ibihugu byifuza gukorana nayo mu bigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni naho rero yemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko rwose nibakora igishoboka cyose amahoro akagaruka bazabaha agace ka Rubaya kabarizwamo amabuye y'agaciro. Rero Tanzania nayo iri gusezeranwa n'ubundi guhabwa igice cyahariya mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa mu bigendanye no kuhifashisha muri ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa se muri ubwo bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Muri make amahoro kuri Kongo Kinshasa asobanuye inyungu kuri Tanzania, atari gusa mu bigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ahubwo mu bigendanye no mu zindi nzego nyinshi zitandukanye. So rero Tanzania mu by'ukuri iragerageza gukomeza uburinganire muri politiki y'akarere. Ku kibazo cy'umutekano Tanzania isa n'iyahisemo politiki yo kwirinda nanone gufata uruhande rumwe mu buryo bushobora kurushaho gukaza umwuka mubi mu karere. Nubwo Kongo ishaka inkunga ikomeye y'ibihugu byo mu karere mu guhangana na M23, Tanzania mu by'ukuri amakuru akomeza avuga ko kuri ubu ngubu yirinze rwose gusezeranya Kongo ubufasha bw'ingabo. Muri make ibi byose Kinshasa yasabye Tanzania biracyari ngo mu bigendanye n'ibiganiro. Uyu mwanzuro ngo uzabanza uganirweho, ndetse abakuru b'ingabo za Tanzania ndetse n'abandi b'inararibonye muri Tanzania mu butegetsi bwa Tanzania baziga n'ubundi ku bigendanye n'ubusabe Kinshasa iri kuzana. Mu by'ukuri Tanzania yagaragaje ukwitonda cyane mu byo yemerera Kinshasa. Ni mpamvu rero Samia Suluhu Hassan yakoresheje imvugo yoroheje cyane aho yagaragaje ko agishyigikiye ibiganiro bya Washington ndetse agishyigikiye rwose amasezerano yasinywe, ko rero ayo masezerano yakomeza rwose gukurikizwa mu gihe hakiri gushakishwa undi mwanzuro watuma amahoro n'ituze bigaruka. Ariko rwose bamwe bagaragaza ko aya ari amayeri ya Tanzania, ko rwose ukuba yemeye gusenya ari amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye na Kinshasa ari ibyerekana ko rwose Tanzania yaba yemeye ibyo isabwa byose, kandi atari ubwa mbere yaba ikoze igikorwa cyo gufasha Kinshasa mu bigendanye n'ubufatanye mu by'ingabo, kuko no mu 2024 ingabo zayo zari muri Kongo Kinshasa, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, zaragiye mu bikorwa byo kurwanya M23 nubwo bitigeze bitanga umusaruro. Rero ko kuri inshuro rwose bitewe n'ingingo ziri mu masezerano, Tanzania ifite impamvu zifatika zo gushingiraho ivuga iti reka twinjire natwe mu bibazo bya Kongo mu bigendanye no gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa. Rero mu by'ukuri urugendo rwa Kisekedi n'imikoranire ye n'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika rushobora kurebwa nk'igikorwa cyo gushaka ubufatanye bushya mu bijyanye n'umutekano, kuko n'ubundi ibimenyetso twese twari dutegereje biragaragara. Ukuba yavuye muri Gabo, kuko Gabo niho Kisekedi yaherukaga, akaba yaravuye Angola, za Malawi yagezeyo, za Congo Brazzaville naho yagezeyo mu minsi ishize. Ibi ngibi rero mu by'ukuri nibyo bitugaragariza ko Kisekedi icyo ari gushaka ndetse n'ubufatanye ari gushaka mu by'ukuri yamaze kububona. Urugendo rwe muri Tanzania
nicyo mu by'ukuri cyari gitegerejwe, kuko benshi bibazaga bati ese koko ubundi Samia Suluhu Hassan azemera kwakira Tshisekedi Chilombo ko nawe ubwe azi icyo Tshisekedi aje kumusaba, niba atemera ibyo azamusaba yamwimye ubutumire cyangwa se uruzinduko rwe rukagirwa ibanga ntirushyirwe ku mugaragaro. Ariko uruzinduko rwe rwashyizwe ku mugaragaro, yakirwa mu cyubahiro ndetse bagirana amasezerano muri buriya bufatanye bwose n'ubundi nakubwiye, yewe hanaganirwa ku bigendanye n'ingingo z'umutekano mu karere. Rero ibyo ngibyo nibyo bigaragaza ko Tanzania kuri ubu ngubu iri ku ruhande rw'ibihugu bigera kuri 4 kuri ubu ngubu nabyo byagezwemo na Tshisekedi, bikaba byaremeye ubusabe bwe mu bigendanye no gutanga ubufasha bwabyo mu kurwanya abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. So rero ikindi kintu cy'ingenzi nuko mu by'ukuri ingabo za Tanzania ku kigendanye no kuba ziteguye gutanga ubufasha bwa gisirikare kuri ubu ngubu ni kimwe mu bintu kuri ubu ngubu rwose bitaremezwa neza, nubwo bikiri kuvugwa nubwo wenda biri kuvugwa cyangwa se biri gukekwa nk'amakuru mu by'ukuri biracyari mu rwego rw'ubusesenguzi, ariko ibi byose mu by'ukuri bizigaragaza mu minsi itarambiranye. Mu minsi itarambiranye nibwo hazagaragara ukuri kwemeza niba Tanzania izohereza ingabo mu minsi ya vuba cyangwa se niba bizatindira mu biganiro. Ariko mu gihe ibi byose byakwihutishwa byaba ari amahire akomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa. Ngayo nguko ni byinshi twagarukaho, ariko iby'ingenzi ni ibyo ngibyo. Iyo niyo myanzuro rwose y'inama yahuje Tshisekedi na Samia Suluhu Hassan.